bersyukur nak Islam jong unausan hima. Bak ni ko ban kan bat pi namar ki dukan happy bikil akang perlu dekat setap ha yo banyak dari 5 pi sepatai lam sa toh mentak sini leng juga HYC kumbangi la lej haman lagi kendong ki esno ki thau juga cak benre nilai yakut pan nilai rai bakal ni nyutre ke dekat sini ya ke ba ngin sa penlong ya ka meeting ka khadu batnang ni ngin samaj sekretariat benre hakini ki kita sini ada ngat fai play bandai leng jong wen ki minister bopet ya keterangan social welfare ulah khot ini di kan kam semlakut no tanggung tu trai ngi ong ba di kwa paling ba ke citho ban jubah sangi ban ngi jubah pai ba de gubalong hadu mendang menangi pat resip te kasiti de kasiki mendang ikuran chai ba lada kasiti kathiang resi la ban ong ba kan kut to tang hang de hari lada kasiti ka jo lani ka thang ni haban march na ne sipo ka yeng jong pai ba ta ka badai ga mek desa kemudian nang liang nama ba wen ni minister to ba pol lindo segi wang ba represent dai tang ya ke department jong ade lan ni kumen concern ndai represent ya ka cabinet bro ko we nomor ba kumolong hinu CM Chumladan po Shillong di on behalf of CM role sing la ban ong ba pula shibing ka benda kini ki ngai ki dukan happy bikil akang long ki khang namar ba ting ita ka dali kini ban sutu nomor ba kini ka ji khun jongi kamde ka ji khun tang yudo sam jongi ki khar kilingkin ki bentem ki negro ki parang lane mano bodan po kli jam ru jingi di musko bakane ka ji khun bani khun persya ya kita keslir melawan hakim salang memudrak udrak umde itu jongi tung hasi hari ki khar jidan kejingnya tu kejingnya kadon lang habor haji jabre dari kamu spesifik jabre jongi tikini barjela hoi kita di platform ini bagi support jadi dokumen cikadeng bagi support itu kadang try bagi sa khang ya kan dari sini tinggi scam ba kajing khang ambil tang mentan regi ini isu di baka HYC yang bekerja bendreo jadi ban PI ya katakan tak bagi ya trilang bat ngilan di support isu ini sudah subun